Bapak naik ambulan. Bapak naik ambulan. Tapi ikut. Ini ditarik lah. Ini anggota Kadia kan, kadia. Kadia mau malu. Datang pada nanti. Ayo, sila. Aku harus keluar. Sama bapak. Di mana? Ayo buka masing-masing. Di sini bisa buka kan? Turun di bawah. Oh, jangan benar. Iya.
kan kalau biasanya kalau telat kayak gitu di Bonor langsung ya ini oh iya siap. Nah kemarin itu pas kemarin Si bapak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarjana nyuhunkeun widi kasadayana rahi sapamunyakan seluruh abah teh bal baheula-heula we jeung abdi mana anu cenah lamun saya eta panang lagi nankeun we cenah kitu. Siap cek atuh Pak. Abah atas solmet bisa kahadirnan ieu janten saksi kasadayana kahoyong si abah enten biasa nama papangarsa paujan saya ujang resmana tapi ini dan ieu mah abdi bade ngalaksanakeun palkin sakumaha pamunut si abah menuju gogonjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun daimun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya Abdullah bin Abdullah, ya akhi Abah Muhammad Jainuddin bin Bapak Mamat Effendi, udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi min darid dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna al-mauta haqqun wa anna al-qabra haqqun wa anna na'imahu haqqun wa anna adhabahu haqqun wa anna su'ala munkarin wa nakirin fihi haqqun wa anna al-ba'tha haqqun wa anna al-hisaba haqqun wa anna syafa'ata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqun wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna liqa'a Allah ta'ala li ahli al-haqqi haqqun wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Al-ana qad sirta fi adbaqi ath-thawa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakalani bika wa huma munkarun wa nakirun fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka wa kullahuma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal Qur'anul azim imami wal mu'minuna wal muslimuna ikhwani faqul raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula ala dhalika huyyita wa ala dhalika mutta wa ala dhalika tub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. ثبتك الله بكون ثابت ثبتك الله بالكون الثابت ثبتك الله بالكون الثابت يثبت الذين
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.